I will say ha attention TV so kamia koye say day in day out no eya na I host seminar eya address papa epa ye twa ni e dey call entertainment industry ni mo kamia koye say no day in day out bia na I will say celebrities for and famous for bi say de bia no omo anisuo egu fom kakra efise kamia koye say owo e de wonderful ebinumo ana ekọ enche bia ana na ye hu say yesi etutu yesi tutu ye no anche bia so na yesi maame se wa ye na ebe hu ebe kai maame se wa so a ye ka se tutu ewu no anche bia na maame enso efiri mu no so anche bia ana wosie no na endo a abeto dwa se Waakye a ye na ye nim ne se ono so kasi ni twafo bia ne de obisa kwala pa se woni Waakye obeka se enye Waakye a na wayi movie o ye obra kakre anyu Waakye ana ye ka na wani phone ana da screen so a busia ye ka na hwasem abeto dwa se ono so ata na nanom e wanse do na phone bia owo movie industry ni mo bi abekasa bako ene Maame Dokono abechirima no chirima kire se kamya koye se nche bia ana won yonkun ba kokora di ne 70th birthday Waakye krabe piemu ase oje ni fita kama woni na di agofefefe de woko bia ko ni fie na adechie ne Maame Dokono se ese no adechie Waakye nya stroke de no ko hospital na wode no ko duru ye no therefore wu wansa amfa no amba fie biem Waakye atona no mo wonse do Maame Dokono aka bebre e de aka ye beko na akoti amenka wo se ye ka say donations are never too late they are na University Foundation friend was 05483029885 now no action come Edrada embra ne enka bi nhemu na asem kesi esi wo sekirejamase amantumpan na ehun fama bebo fa omamu mapata bribri ni piti brabrabo Ghana de hye na ekowiase na ne kobre ene omafo de bubo woti ni nyina da ene se wapanyiri ba ko a wodi ntintima pa se simpie so sini drama ana se bia ye kotwa sini ankasa waji ne din ebo omamu yesi ni pa wabaji ne din wabaji nkyere ye fra no Prince Yosen edi anadodo na nim no eye Waakye wapanyiri tinana no monse do ba mwu awadan kontonkuru bi awadan mansankomu susu makro fadi ope eidi ope abra obi antimi se ne de chemuna eti amono te kokko wo panyini ati nana no monse do anachesa koya agro sempa na no ne ase atia bisane agro eni ntri ye baba wuram na afa nipa bi a wo ben no ye no atwetwe nkomo ne abisa se ba ne san esansa na nkenka bi hye maja amefo sansama eni o mampanyin dada John Evans fi atamere ne fi hye du a wodi ya efri se woton anana no monse do enwa adwendwe ne bobo na ne dia ne se wosu bebom se dwawo ya ne Maame Dokono Maame Grace ma abo atwetwe nkomo woni panyini ene ko nakra na wombokusu atafre no so eya bibi wo panyini no wododo ne kakra ene wo mama ne so desa de ko pie mu Reve hospital wo amede ne koduru ayese mpani wonom se enkrodo so ayentrafa ko nya nimguase enitri wombe pia so de ko pie mu 37 military hospital wonso mkoduru a de same decorament mpayi wo manya bi na papa yom de na toso enti wada structure so ene wo mo hwe na anti akire mu beda hom yo maju so wo mo de ne ko na fe ma mo mani akono ma hwe na chese wo ko wo kutade enkwantum nye amasamre ya hwere panyin ya yenti Maame Dokono ne se mo de tudwa Sunday na Charles Sarah that is a week after the birthday party and I'm prof say asemabo na me se di asem no se Waakye no yes and a prayer Waakye enya stroke in the ne ko rage and almost in penny ho and over the echo that anti I was thinking say means so enrano me call hospital it just say ya na means also many and ya na go for routine checkups and yadi enti me call me checkups na me ba na minim say enra na me ntimi nkosra no hospital o agisa ne e dey me ba ya me ja me phone photo dem me baba ko bisia me a o se ese Waakye how apparently you didn't do 37 no there was also no bed just a stretcher bisu na omo just at the emergency hona oda no omo take na you know omo be training boja ne adia before even they could come with drugs ebe save ne kakra no yes we
eni ayo kwatie ya maame Dokono na kyese yesi bobonchifo firi so asbe ka chose de ncheme wanye na chinyi de akwa so na eja wagba kire ama adum kase boy ati bi nice we na kwaye kufasa show wo mani amu so kra obi anka bi anhyem say yare no enwodwo ye de no ebiso anase amenati na nanom wonse do no se na watwe atwa mu omo ko birthday party wo mo yonko brebo ba ko wonya fi schedule so enwom so omo ko na eja mdo mani munyama ko ta kire mu di party no kama na we ntrasa Waakye wo ba beja ye ho sa bre ni nyina da say na omu di nkra wo se asemu di abona todwe. Yeah, Waakye de no kweni we miss him no kweni no ye bibia my because Sunday we all met at Chasampo for the 70th birthday our ma was emra met there he was in white just say bibia was at the end ya just say because emra ma ju sa entine ye kwa kosia na hey everybody yeah go for be feeling say in fact in movie or obo yendia go for ni mo but Waakye there I think everybody kwala no kura ba foforo no kura any Waakye Maame Dokono no ena atu se wo kasa edifa Waakye hu na Waakye de mekai se mru bia atwamu na wo mu yisine no na wo ye gateman masha wo se o ka hwene Waakye wo ye gateman ajai se de obesi anantie wo ye mane ye fe wo ye mane ye nika pa talent de wodi bi ko asase mene no ma Waakye nso ko na wo manfo ni bi yatisi monten so em ye no mo twetwe nkomo ma de o mo kai efa Waakye hu so wadi tudwa already cry to say ice kinky they lose your comedians in Waakye no uti ne din a uti asresema ya oka you be the movie te diabolo na first trouble me ma na busa for yakọ e be fe no na ono so ye pioneers na mo start comedy a o ma ye ni eji a be si ene Waakye de but Ghana for nya de omo nya de say old pioneers the way o ma dog omo no bibia say we be ye bibia bom at this age dey say no me den o be kwa omo bu ansa na o me we but if there should be an insurance say cover mo anka keye ni movies dia wo ye nyina ye niji ni movies dia ho kupon enka ne ho bibia on because wa bre omo bo yare a ye nhwe wo because yes my yeshi nto mo ma ye niji a e say bibi bo mo so a the government also have to see to it say obebu wo kakaka nti ni busuafo no ye show mo nkra so mo nya abotire na bibia be yi me ma ne busuafo nyina adwie eye me ya pass we say ti oye big entertainer eni aye kwatie ye Ghana de hie bia secretary pro empra ni fratiase fo Waakye emra wotiase wodo a obenya ye taya obenya ye papa ya wo ye enimu boni nyina da wo de aba na wie ye na atese Ghana de hie che o madwene. I saw one story that shows you were sick. No, I was dead. If you don't, maybe you don't, I can Google it and play it for you. One newscaster was saying, "Yeah, the mail to Adekemukra." Me person met Danite say so for no mo burundua. Don't say what you've not seen, what you don't know. Sineji mani de unjaye. But I say, Sineji mani unjaye. oh, there be onim. One can ye. Oche ohunu kakra no na nkofo e bisa o say yankasa so ye stories bi aba dia fa ho. One kasa no one. Abusia ha anane mediji media no medi mu besi eya kai se obe subscribe no follow e we Facebook and YouTube e de ama me like comment and also share. Yeah, that's